Sihlangene la eNazaretha ngokuzobonga lokuhle sabenzelwa ubabamkhulu ehlupheka akalento enhle kanje. Ngiyafisa ukuthi njoba ehlupheka kanje akalento enhle kanje nize ngayibhidliza. Akubanga lula ukwakha lento. Kwezinye indawo wayishawa shavuye ibhedlela. Kwezinye indawo wayifelwa ngamathe. Kwezinye indawo wayithukwa uthi udla imbuzi. Kwezinye indawo kwakuthiwa uthatha abafazi babantu. Kwangenjalo eNazaretha ubabamkhulu wakuyenye into futhi ngeke yaba khona ngalesa sikhathi ngeke ibe khona. Ngoba ubabamkhulu wayengabizi wena umbona bese umlandela. Intombi zayishiya amasokazo. Omama bashiya amabhodwe eziwo. Bese kukhulunywa ngendlela engeyona. Kanti yena umthetho wakhe wayevela kwelinye izwe. Abaningi abangalazi. Babe khona befundisi nezinkolo. Kodwa babengeke bafane naye. Ngoba yena ukufundisa akufundilanga emhlabeni. Kodwa wakufunda wehlala bezulwini. Ngoba sikho isikole sizothi ubabamkhulu wafunda kusona uze kwazi ukufunda iBhayibheli. Kodwa iBhayibheli wayelazi kusuka ku-1 ukuze kuyofika egcineni. Ekukhothela incwadi wena uyisifundiswa ungeke umkhothele. Ngoba yena okwakhe wakuphelele. Niyabona nje basibaningi kangaka. Alikho elinye ibandla elingaba nabantu abaningi kangaka. Makuthiwa into esiza la siyazi. Bangasho abanye bathi asiyazi into esizayo. Kepha thina lokukholwa siyakwazi. Lokukholwa kwakho umuntu abe nengane engayitholi ingane. Lokukholwa kwakho umuntu ashole umsebenzi engayitholi umsebenzi. Lokholwa kwakho umuntu mayicela ecela ugalwa ngana engenalutho. Ngoba into ugombela ehlana ezulu ephethe zonke ibusiso azinika abantu abamnyama. Kodwa-ke abasemhlabeni baselelo nalento wagombela. Ikhulu ezazikhona emhlabeni. Abefundisa babekhona, ababhishophu babekhona. Bekhala ngokuthi uthatha abantu babo. Bekhala ngokuthi ugombela uthatha abantu babo. Kanti bangathathi umuntu. Umuntu wayebona ungcwele esemlandela. Ngoba ushamba ungcwele. Babe semfuna-ke wemfaka amacala bemizele enkantolo nasentabazo bamizele enkantolo bebuza leli vangeli ukuthi ukuthathaphi ukufundele ukuwo mfundisi bamshushisa-ke wathi sekuphunywa lapho sebachazela wathi yena uthunywe uNkulunkulu ukuba azohola abantu abamnyama abakhiphe usizini. Baqhubeka-ke bemphikisa waze wathi yena esephuma-ke kulowo mhlangano lowo ayeshushiswa bona. Wathi uyabona ukuze nibone ukuthi uNkulunkulu
ngizobheja ngalo muthi uGamtri wakhona uGamtri wasemnyango izibheja lesihlahla lesi lesi sihlahla saGamtri masike sawasabona ngoba echaza ukuthi uNazaretha into angekho ngoba echaza ukuthi uJuliwe uNkulunkulu yaba mawele lo Gamtri uke waphendwa waba yitshe iyobe echaza ukuthi ngisho uNkulunkulu uNazaretha kusewuphela nebala sathi masifika khona le entabazwe basitshengisa leso sikhathi esaphenduka itshe ubhombela abheja ngaso ukuthi uNazaretha akusizuba ngeke baphela uNazaretha abanazaretha ngiyacela ukuthi nina amaNazaretha kwazi niphakathi niphathe kahle uNazaretha uphinda athi uNazaretha mabuke bafa ngiyobuza kunina Nhlayisuthi ngiyobuza kuwena ngize kubuze emthanjeni yakho nasegazini lakho ngize nokubuze izizukulwane sesine sakho asokwazi thina Nhlayisuthi sasithwala sesiqalekiso singasivumeli ngoba silenge emakhanda ethu uma buke bafa loNazaretha yokubuza kunina lesi asho ukuthi ubuza kunina nje uNkulunkulu asho ukuthi ubuza kunina amakhosi wathi ubuza kunina Nhlayisuthi anozama-ke ukuthi into yalengiswa emakhanda ethu ingaweli phezu kwethu ayihlalilenga nje siphuma phansi kwayo Inkosi kusesemezweni bangcwele sibuthene phambi kwaThixo ayibonge Nkosi wayethu umame ongizalayo waye ehleli ngale esaki lapha kula makhosikazi kanti la ehleli khona uhlele emgodini wentuthwane wabizwa elezansi kwathiwa umangubano kana kwaMlungwana uyadingeka iyamdinga Inkosi wakhuphuka waze wafika ithi Inkosi lapho uhleli khona ukhona abantu abavalele bathi inkonzo abayisivile kodwa bebesenkonzweni yilapha ekhaya owahlawuliswa khona kwathiwa akahambe yothenga ushukela ngenkomishi afike awuthele lapho ehleli khona ngoba uvalela abantu enkonzweni bangangeni yingakho-ke kithi omakoti bengayibizi inkomishi bangene esiNgisini cup basaba bathi babiza umame mabethi inkomishi uthi-ke umame basuka eVela Bahleke bayenelisiwe basuka enelisiwe bese egibisile basuke egibisile beza la ekhaya kwaqala kwaba namadokodo bahlala lapha u7 day uma sebesuka la sebegibisile la ingoma uthi mama wayikhumbula sala kahle
enye into ezosala kuzosala kuNazaretha kuphela. Wathi ubabamkhulu namakhosi inkosi engekho phansi kobuNazaretha ubukhosi bayo bophela. Basobe singakuthathi lesihlalo ngoba ufuna ukusenkonzweni. Uthi-ke ubaba ngenye imini uthi bafana anizange ngibone lutho. Uthi ngesikhathi kufika ubabamkhulu laphana uthi wakhuphuka phakathi kweGreyville neSheshini. Mhla eyohlekisa ulwandle eThekwini uthi ilanga engakhetha ngalo inkosi uthi ngathi lo muntu uthi mayiqhamuka lapha phakathi kweGreyville neSheshini uthi kwangathi uhamba phansi kwezihlahla undiza phezulu lo muntu kwathiwa kwamemeza bonke abantu kwathiwa ake liphume libuke nangu umuntu ehamba phezu kwezihlahla. Uthi wahamba waze wawukwehla ngale Beachfront uthi wehlela phansi uthi mase efika lapha elwandle uthi wema walibuka uthi waluhlekisa ngobhoko wathi hlehla elokhu elandela eluhlekisa ethi hlehla uthi waze lwafika lapha wagcina khona wathi ubani onisuse lapha esanibeka khona sinobaba sathi gcinani la ningadluli. Kusho ukuthi uShembele wayekhona ekuqaleni ayibonko. Lakithi wake wafika ubabamkhulu umase kwakukhona abantu ababezithunya ngesikhathi esayizikhona phambili base bebona ingane yenkosi yezwe lakithi base beyibuka bahawuka base beyikhipha ebukhosazaneni. Yethi utheni inkosi yethu hawu lengise umkhawunde kuleliswe isikhathi okwabosha ngaso amakhola kwahlabisa ayibonga inkosi bayakwazi abezwe lakithi babelinyiswa amasimu bayalima ngezandla mase bekwahlabisa sebeboshiwe kuthiwa ngenye imini inyoka yaluma enye inkosikazi imasilumile le nkosikazi yaphupukela le nkosikazi yangabisakhuluma le nkosikazi kanti kuzofika ubabamkhulu amafutha aqala kwahlabisa ayibongo uVasilini waqala wahlabisa kodwa kwakungesi ngomfuma kungawenkomo. Befika abantu beqhamuka emdletsheni abanye beqhamuka ngezansi kwesenkosi uGumede abanye beqhamuka kwesenkosi uMdluli bathi sivulele singene kuthi wena zonke bathi nathi siyiwa amaNazaretha aboshiwe nathi sifuna ukuboshwa. Ungaya nje wena isalukazi esinye sesimakhelwane wakwana umfundisi sakugana komsweni sathi lokwahlabisa sigcwele ijele badlulisa basibhekisa kwaNongoma sathi masifika kwaNongoma sema eminyango ejele sayibuka ijele sagwaza ngobhoko sathi wagwaza kwaNongoma sagwaza ngaphansi kwavuleka ijele bathi uzokho ibibosho eshowe kuthiwa sahamba isonto lonke sahamba ngale sehlangene nemoto siphikelele eshowe hayi bancele ubaba uthe asibe bafishane sanikeza umuntu leso salukazi wayithola amasake eshowe ebasemanguza ngembongolo kwathiwa kasihambise azofaka ekhaya sayisafika leso salukazi hey uShembe uThixo manje amen. Uma sefikile abantu besebenza ngezandla le nkosikazi elunya inyoka isifufukela ingasakhulumi wafika wathi ngiyadabuka ngoba ungcoba asekho kule nkolo sawahamba emhlabeni kwathi
wathiya kabize le nyoka elumene inkosikazi wema wathi nyoka elume inkosikazi kwathule kwadu inyoka elume inkosikazi kwathuleka kwadu wathi sephinde ngosithathu kuthiwa yaqhamuke ezantsi imanga yakhuphuka yafike yabuthisa phambi kukaBhombela wayibuka wathi tshelani le nyoka ilume le nkosikazi ithatha ihlungu sayo kuye yasombuluka inyoka yaqonda kuyinkosikazi yafike yathi inkosi mlume yamshaya wabuye waphinda wathi mlume yabuye yaphinda okwesibili yaluma wabuye waphinda okwesithathu yaphinda yamluma wavuka unkosikazi wakhuluma ayibongozi wathanda ishule lenyoka fanele ushambe situba okade khuluma kubavangeli obengowesibili kubavangeli ngesikhathi ubabamkhulu bemhlola esweni lakithi ekhipha ingwenye emfuleni wayekhona umkhulu walowa lo mvangeli kade ekhuluma uthi Zimpi yathi inkosi wena angizukubhabhatisa ngoba usazoshubuka kule nkosi apha sesifanga uthi Zimpi umkhulu wakho umvangeli yabuye yaphinda inkosi kwakunendoda eyisuka lapho kwamthetha yakwakha kwempunyoni yathi inkosi ngeke lo futhi umbhabhatise lo ngizomnikeza umsebenzi ngoba inhliziyo yakhe ithanda utshwala ngeke uzobuya hlubuke kule nkolo kodwa ngizomnikeza umsebenzi wokugada insimu le yami yena ozomemezela uma sekufuneka kulinywe noma kuvunwa yona ememeza ithi zolima ensimini yenkosi bese abantu abakholwayo nabangakhona ngiyadabuka-ke ngoba esweni lakithi sengisele nedwa yimi engase umngcele wale nsimu ukuthi igcina la isuka la igcina la abasekho bonke abantu bebekadala esweni lakithi hayi bamele asazi ukuthi fanele ishele sithini wabuye sebuye noThabede ngale sebuya le emkhuze ngesikhathi kade eyoshadisa intombazana yakwamabuya khulu wabuye sebuye noThabede wabuza wathi inkosi uJesu mhla ihambe emhlabeni yahamba nabantu abangaki kwathiwa baba babili wathi nami ngiyohamba nabantu ababili mhla ngihamba omunye obekwa ngapha omunye obekwa ngapha wathi intombazana yakwamsili wathi wena igama lakho sengiqamba ukuthi ubheka mina wena sobheka mina lapho ngiyakhona wathi wena igama lakho Oliver Thabede wena uThabede uye lo esweni lakithi amanzi ayengekho kodwa kwakukhona umhosha okuthiwa uNdimande wagcina seya enkosini ubaba omkhulu wathi lapha inkosi engakhe khona amanzi kawekho hambe ekuseni ubuyilanga selishonile ubaba omkhulu wamnikeza amatshe wathi nanka amatshe wathi ugcine lapha emaqakaleni ufakele amatshe kuyosamanzi ekhona kodwa ungabi nenkani uma abantu sebefika bezokha amanzi ungazi ukuthi umthombo wami bayihlalelele sithi lo mthombo kaJakobe ukuba ufikele ngakithi ngabe ngikukhombisi nanku lo mfumo kodwa yagcina le ndoda sinenkani ithi umfula wami lizokhokela umfuleni wami ngamnika umshembe hayi angibone maningi amazwi ungashiwo kwathiwa ngikhulume ngayo Nkosi busise emzini Lolothando lojolile
Akuthandeke ukuguqa kwami phakathi komkhandlu engcwele wasezulwini. Ngingumfundisi uMvubo ezweni laseMampondweni. Ngenye imini ubaba omkhulu uBombela isitimela laseMampondo. Efike ezweni laseNew-Hanover. Mayifika khona lwazakala udumo lasezulwini. Uthi khona ufikile umuntu usiza abantu abanenkinga. Lwaseligijima lolu dumo laze lakhumbula insizwa yakaThabethe. Yakhumbula usizo elinayo ukuthi selokhu yashadela iminyaka eyishumi seyiphelile abantwana kazi bathole. Yayisihamba lensizwa esiya kuBombela wayibizwa ngenceku yenkosi. Uma ifika kuye inceku yenkosi ngizocela ukuthi ungiphe abantwana, anginabo abantwana. Uyabuza uBombela kuyo lensizwa ukuthi ukhona umakoti ufike naye na? Uthi yebo ukhona. Hamba uyombiza. Wayesomlanda umakoti weza naye mayifika wayesithi cha khuluma Thabethe uthi ngizawucela umuntu wenkosi. Ngicela ungiphe abantwana. Kodwa ngizocela ukuthi ungiphe abantwana abangamawele baba ngamawele amathathu ngesikhathi esisodwa. Uthi uBombela makoti uyakuzwa lokukhuluma uyavuma ukuthi ubathwala abantwana abathathu uyavuma makoti uthi okusekucela ubaba kulungile babe njalo komakoti baqala benalo inhlonipho. Wayesebabusisa base behamba uhamba isikhathi ehambe Shumayela uBombela kwafika isikhathi wayesebamhlele makoti emzini kaThabethe ngamhlaya ibelethe wabeletha ngempela abawele abamathathu. Nami konke izinto zenkosini ndangasali ngoba ekhaya kwethu lapho ngizalwa khona emzini kaMvubo kanye nasemzini wakomalume kaBhengu uBombela uqobo lwakhe uyena washumayeza abazali bami base bekhetha inkosi kuye. Abazali bami abashunyayezwa ngumfundisi noma bashunyayezwa abantu bakuleli bandla. Kodwa ngamhla uBombela esemanzi Mtoti esemzini wakaNtsele ngo-1923 wathi efikile umkhulu wami ezoyibona le nkinga yomuntu ekhulwa ngaye wakuyisonto wayesethi ngolesithathu ngolala kwakho wayesefika uBombela ekhaya kwethu walala khona. Uma ikhonza izinto zenkosi sebebelethiwe abantwana abathathu abathola amawele amathathu. uThabethe laseludumo lahamba izwe lonke benyezwa kubatshazwa ukuthi kwenzeka isimanga emzini kaThabethe. Lahamba lolu dumo laze lawufika udade wabo la beshadele khona ukuthi kwenzeka isimanga ekhaya kwethu. Batholakele umfowethu bathola abantwana abathathu. Base befika labo dade wabo beze kuleli khaya beze kwabo bezobongisa umfowabo. Siyakubongela mfowethu ukuthi uthole abantwana abathathu njengoba bacela kwakhe encekweni yenkosi. Uthi udade wabo omdala mfowethu uma ngabe ukutholakala amawele elinye lelendiswe akaze kwenzeka ukuthi umuntu angathola amawele amathathu aphile lamawele amathathu. Uma ephile umathathu okusho kuzofa wena. Ukuze khona lamawele ezokhula kahle nawe khona uzophila kufanele sendise lodwa. Sindoda kaThabethe cha lamawele ngawacela komuntu wenkosi alikho elizokwendiswa. Wayesehluleka udade wabo kumfowabo ukuba ayizwe lento ayishoyo. Wayesecabanga udade wabo ukuthi umuntu ongacishe amlalele kangcono umakoti. Wayesiya kumakoti wafika kumakoti lapha ekhaya kaSibanibani akaze kwenzeka okwenzekile kuyisika.
uma iwele lodwa lingalendiswanga indoda yakho uzoyiswela. Waqiniseka lo makoti wathi kulungile sabacela encekweni yenkosi sabacela kushembe labantwana mukho ozokwendiswa. Bazophila ma uNkulunkulu esabela ukuthi sofa nomyeni wami sofa. Kodwa labantwana bona abaphile. Wayesecabanga isu udade wabo kaThabethe. Kuthe umakoti esaphumile sawukha amanzi wasethatha egabade wayeselendisiwe lelonto. Sewuyabuya umakoti elondiwe leselambile. Naselangcwatshwa. Kwahamba isikhathi izinto zenkosi neminyaka hambe shumayela ubhombela umhlaba wonke. Kuthe ngenye imini wayesebuyela ngelizwe laseNyuhanofa. Uthi ngiyakhumbula ukuthi kwanindoda yafika la kimi ngomunye unyaka ngiyilapha. Yafika yacela amawele ukuthi thina boshembe simupha abantwana. Ngiyayikhumbula lo ndoda ayisekhumbula amadoda endawo. Uthi awu kakuThabethe. Ake ngigijime ningibizele le ndoda. Base becinga uThabethe bamthola wayesefika. Uyambuza ke uthi ndoda wabathola abantwana owabacelile. Uthi uThabethe yebo ncike inkosi sabathola abantwana. Uthi nathola bangaki? Uthi uThabethe ncike inkosi sathola amawele amabili. Uthi ubombela kuye Thabethe okucelwe yithi nesikubophile emhlabeni nasezulwini sikubophile. Ovunywe ezulwini nala emhlabeni kunjalo. Bangaka abantwana abathola Thabethe. Uyaphinda uThabethe uthi babili. Wayesethi hambe ungibizele umakoti wakho wahamba wayenkosikazi wakho wafika wathi lalela la. Yenceke inkosi ngibuza ukuthi bangaka abantwana esabathola bofika lapho uthi babili. Ungasho ukuthi babathathu. Base behamba bephinda kuye ebhombela bafika baguqa. Waphinda wabuza umbuzo wakhe sewubhekise kumakoti. Bangaka abantwana abakhuleka abathola. Wathi umakoti babili. Kuthi ikhonza izinto zenkosi yasukuma into yasezulwini ama ngenyawo. Uthi isimkhafa kakhulu lo makoti. Yathi ngiyabuza bangaka abantwana abathola. Wayesefikela sibithwana lo makoti wayesekhala ehayiza. Wayesedonsa abakhokhela baseduzo bakhweba wathi ambana lo nkosikazi lomkhokhela. Ebese buya zositshela iqiniso ngoba okulotshwe yithi la emhlabeni nasezulwini kulotshiwe. Base behamba naye base bemkhokhela abakhokheli wayesebembuza bangaka abantwana abazothi abathathe vuma kodwa umyeni wami uthi angithi babili. Asiphinde kuyinceke inkosi yovuma hamba yovuma kuye. Base bekuyela kuye. Mabefika kuye ubhombela uyavuma kodwa ukuthi baba ngathola abantwana abathathu. Uyabuza ubhombela ukuthi kuphi pho wesithathu nabenze njani abantu babili. Cha lo wesithathu udade wethu umdala wasemzini wathi sizofa noma umyeni wami uzofa mangabe engendiswanga lo elinyiwele ngakho kumele malendiswe la selendiswa zalibulala. Ithi inkosi Thabethe unecala lokulahlwa ngoba wakhipha umphefumulo. Ithi hamba uphinde ekhaya ulanda inkomo enkulu nazo zonke inkabi. Necebe kunazo zonke uzoshawula icala phambi kaNkulunkulu. Ngoba uma ungayishawulanga leli cala ngeke sibonane nawe la nakwelizayo. Wayesephinde emuva uThabethe ekhaya emndenini wafika biza abafowabo batshela ukuthi ngiphume encekweni yenkosi. Ithe inceke yenkosi angithathe inkomo ngizohlawula icala engalenzayo. Ngiyabona ke bafethu le yankomo ezibanimani enkulu nazo zonke la ekhaya. Yona ngizoyithatha le yankabi ngohlawula ngathi bahle kusuku bazibabhukuza phansi bathi awu ungathatha inkomo engakuyiphi umuntu. Akuphilanga isikhathi esingakanani esishabeka lensizwa kaThabethe siyadlula emhlabeni. Zikhonzi ezinhle zenkosi
ngenye imini uma ubombela isitimela samaMpondo ihluphekela mina nawe akhala umsebenzi esuka eNtabazwe ezawugibela isitimela esibheke eThekwini ethi izwe lamhlupha lelizwe lamkhipha ekhaya laze lamhlalisa ngaphandle kumuzi wakhe lithi lelizwe uma ungayithembelanga ikuthuma khona ngizobulala ingane zakho ngize ngibulale konke kwakho ngiqede nje imfuyo yakho ngiqede konke ngawe yasuka lensizwa yomemo iyahamba iphelezela umngani wayo kwanomfundisi uMahona uyamphelezela mayisefikile estation abahamba nabo wathi mayisemvalelisa uMahona waqhathaza inyembezi lomngani wakhe ehlukana naye ezezweni laseNatali esuka phezulu eHarrismith wathi kodwa mngani wami ngizokunikani ngoba nginalutho wayesecabanga umfundisi uMahona ukuthi nginesigqoko wayesekhipha isigqoko sakhe wathi mngani wami ngupha lesi sigqoko ukuthi la uhamba khona ushiswa khona ilanga ubeke sona isona yokhosela kusona lothi uma usibekile ungikhumbule ngaso ukuthi saba bangani abaphilana nayo kuleli lizwe lasenhla wasithatha ubhombela isitimela wasigqoko esigibele esitimeleni wahamba nazo uma esesenhlanhleni endaweni yase-Eden eMaritzburg uma esefikile emzini wase-Eden eMaritzburg ngeyimini uma ehleli esihlalweni sakhe la eceleni kunesihlalo esincane ibhasikuli wayesethatha lesigqoko wayesesibeka la base behleli abantu beza kuye beyibika benza kanjalo beza kuye bezoyibika insizwe zabo wasekhanga abantu ababephethe umuntu bembambe ngeragi amachopho amane eragi wayubhaca lo mama engasahambi umuntu ophilayo kodwa engasaphili ngendlela yiyo base befika bembeka la eceleni kwale bhasikuli eyayikhona waqhubeka nje wanaka abantu laba ababephambi kwakhe wase kusuka ishingishani somoya sathi masuka leshingishani somoya sathi siphephule lesigqoko sehleli kwibhasikuli sathi sidiza lesigqoko sathi sikwesihlala phezu kwalonkosikazi osetshalini uma sihlala phezulu lesigqoko sihlala phezulu kwalonkosikazi osetshalini waqhuma amathambo waqhuma insipha kulonkosikazi wasukuma wahlala ngezinqa wasukuma lonkosikazi wama ngeenyawo into engasakwazi ukuyenza uma yema ngeenyawo waphila ngaleso sikhathi ayibongwe inkosi uthi thatha lesi sigqoko uyasondela uyasithatha isigqoko sibeke esifubeni sakhe uthi lesi sigqoko sonamhlanje sokuphila yazi ukuthi basibona isigqoko sakho siyaphila wayesibeka lesifubeni sakho wathi isigqoko sokuphila amakhosi aloku kuNazaretha uhlala emva kwami ayokufaka lesi sigqoko inkosi kusamaze noswini umuzi wamaNazaretha ngiyayikhetha inkosi ebuhleni bamaNazaretha lokhuluma umfundisi uMdletshe waseMtuba bantwana benkosi akukho lapha ubaba mkhulu angafikanga khona wenza imanga lakithi eMtuba wafika ubaba mkhulu wenza imanga bantwana benkosi bayasitela babekhona phambili
kuthi ubabamkhulu wathi mayefika la wafike wawutshala izihlahla wathi lezi zihlahla mazike zafa uNazaretha ngoba kuphelile kwaMpunya ngoba bukho kodwa mayihlumile lezi zihlahla uNazaretha ngeke kuphinde kuphele kwaMpunya kunjalo bantwana benkosi kwaMpunya noNazaretha amathempeli akhona ngasi mangaki bantwana benkosi ubabamkhulu walima insimu nabantu kwatshalwa amakhasi kabhatata wafunga ngayo lensimu wathi abantu bayophila kuyona iminyaka eyishumi neminyaka emihlanu bayophila kuyo lensimu ngempela kwakunjalo bantwana benkosi umuntu wayephuma negeja ahambe engasuthi uyahamba afika abona ikhasi agqobha phuma ubhatata la ishendishini ahamba upheke ekhaya kuphila iy'ngane isikhathi eside ngakho-ke ubabamkhulu bantwana benkosi nathi siyathanda ukuthi sithi uyinkosi enkulu kakhulu emhlabeni bantwana benkosi ukuthi baba uthi asishaye nje kube kubili kuphela kube kuncane ungashaya kuningi kakhulu ngoba baningi abantu nami sengiyama khona lapho bantwana benkosi inkosi ibusiseni ebusweni amen uNkulunkulu wangempela ngizokhuluma ngendaba elayiduze kwethu nje yakwaMthetho mina umfundisi uNzuza ebabana endabeni zakwaNobamba amen nathi indaba engikhuluma ngayo ngikhuluma ngoNkulunkulu uBhombele esimela samampondo ugagano likamayesindamtathe lapho monke shabalonda abathakathi elubele uNkulunkulu lusuka lekithi eJudiya laseliya kwaMthetho lapha kwaMthetho liyafika luthi lapha ngifuna umuzi lapha ya kuthiwa kwaMthetho hayibo kunenyoka esimangaliso lapha amathambo nayo yonke into laphana akuphumi lutho laphana ngikhuluma ngomuntu oseThembaleni bamanazareti yathi mayifika into nje Musa yasithi laphana ngifuna umuzi yathi yahamba yakhona yathi mayifika khona yathi ifika izungeza yathi mayizungeza laphana yathi yama zikhanda ithempeli lapho kanjalo yathi yavuka lenyoka yakhona indlu yakhona yavuka yahamba yathi ngci wase ikhomba ngemlemni wayikhomba phansi yahla yasiba inqwaba yayithanda yaba inqwaba lenyoka kanjalo Manazareti ngikhuluma ngoNkulunkulu uBhombele esimela samampondo yathi mayithandele inyoka ihlala phansi yasibabiza abantu yasekwenziwa inkonzo yathi mayiqeda inkonzo yayitshela le nyoka kuthi inyoka kuphelile namhlanje umzi kaNkulunkulu lo yabe inyoka ngempela yathombuluka yahamba kwase kukhanda umuzi waseThembaleni namhlanje neThembalesha lapho kanjalo yathi mayisihamba into nje Musa yayisikhosa bayithempele tema kuyithempele kwenzeka isimangaliso yayisiyobabiza kwalethi isishosha esasesihamba ngamadolo sesikhethiwe ekhanda siyintombi intombi kudala yayivele ikhethwa nje odadwa bezokhethini ingathandi indawo ithi yakhethwa
yathi mayifika le ntombi seyilethe kuyena uShembe uBombela wathi uShembe namhlanje ngifuna lo muntu olapha endlini hamba njangaze hambe uyobiza lesishosha esilapha endlini uthi asize la ethempelini sithi isishosha hawu uNkulunkulu wami kanti unjani uShembe ilethe uShembe nje kanti futhi uyabhukana engani mina ngaze ngihambe lokhu ngazalwa ngaze ngihambe sihamba ngamadolo isishosha kwase kwenzeka indaba enkulu wathi Ntshangase ngihamba ubiza lesishosha sendlini eDokotweni uNtshangase wahamba wasibiza isishosha sakhala wasuka yena waqonda khona wabamba ngapha nangapha komnyango wathi namhlanje wena uthokoza ngezinyawo etempelini saphuma ishosha kwaqhuma emsipha sahamba sona ngenyawo size etempelini uNkulunkulu uShembe uBombela isitimela samampondo uyasuka uShembe uthi namhlanje engizokwenza abakuyobhabhatisa abantu ngizobhabhatisa abantu kusasa ezantsi eMbabe iyathi yenzeka indaba enkulu uthi kodwa ngizobhabhatisa abantu abayezulwini kuphela inzuza wabhatata zongabuya yena ezulwini engabuya yena inzuza ezulwini nje obunjena nje njengawe nje obunje ngiyayithatha inkosi yasabatha ngisho njobunjena nje ushe nyama Nazaretha ingcwele ngoba la sisila siba ngamaNazaretha ngale makhaya ubona inganekwane usesifike la sesikhamba sesingoNkulunkulu kwathina lemve emakhaya ngiyamkhetha uShembe isitimela samampondo ithi inkosi yobhabhatisa abantu abayizulwini kuphela kusasa isithi yasukuma ithawuni nasesitimela sizobhobhoza umzi kaNkulunkulu bathe awuzithi phela inkosi isitime yangani isitime yapha sihambayo siyegoye yapha siyobe siyofona lesitime yapha wathi uShembe nasi isitimela wathatha amatshe wathi ababeka amatshe waphindwa wehlisela ngezantsi amatshe uShembe lapho futhi uBombela isitimela sihamba lapho namhlanje sesiyonqamla eMabedlana sishone Friday lapha esawathi ngifuna siyobhoboza nanti intaba engaphesheya isabhuza singayibhobosile intaba yaseThembelembe umzi kaNkulunkulu lo usebiyo emfuleni ke ngimama nje la makuyo emfuleni baqala ukubuza bathetho hawu kanti ngeke inkosi yaphi naphela ingani manje lesasiba asilungiye khanya yonke inhlobo yamalamba ebusuku wayikhomba khona uShembe uBombela isitimela samampondo wathi mefika khona uShembe waseya ethinini la ngicela ke niphume ngizokwenza umsebenzi kababa la isiziba sashaya amagumba amane wathi ngiyangibambezela waphuma into enamakhanda awu6 yahlala ngaphezulu kwala yathanda yahlala ngaphezulu yathi miqeda lapho wathi wena usaleleni ngabona nzuza uzobona kanjani wathi usaleleni la yaphuma esibili yangangabele laselingena indabdathe kumasitho lapho moto la ngena la fulathela lasebamiza abantu bakhwela intaba abantu kwabhadathiswa abantu abasithupha khona inkosi yokusisuzwa amen. Siyezulu nomhlaba angisezokhuluma ezakithi kwahlabisa sengizokhuluma ezangapha kwaBhaca kwenzela ukuthi amagumbo mane athole ukuthi
akhunjuliwe esikhumbuzweni somqalo wendlela. Masi lapha naManazaretha ayingcwele kumashi lona esisuka kona lena phambi kwezwe laseMthatha ngihlezi nekhehle elidala lakwaXaba. Uthi ke uComa engixoxela indaba uthi ke lalela wehlabisa mawukuthole ithuba bokukhuluma nansi indaba. Ngithi ke mina ngilalele umuntu omdala. Uthi ke ubaba wami ongizalayo ngo1919 wabegula kakhulu ngendlela eyisimangaliso. Wathi makuhanjwa abantu bonke behanjwa kwatholakala ukuthi uthole idliso owalidla lihlangene nenhlabathi zamathuna. Uthi kwahanjwa yonke indawo abantu abelaphayo engatholi ukwelashwa kwaze wathi ngelinye ilanga wafika umzala wakhe wathi lalela weXaba ake ngikuthathe siye kumuntu olaphayo obizwa ukuthiwa uShembe usekuphakameni. Uthi wabe sevuma ke ubaba wayesiyahamba wayewofika emzini wasekuphakameni. Manje sefikile emzini wasekuphakameni usiyabikwa ke ukuthi ke uyagula unokufa ongatholakali ukuthi kufa kuni kodwa kumphethe lapha ngaphakathi esiswini kakupheli kakuphume futhi. Uthi ke ngendlela uthi ubaba wayenenkane eyisimangaliso. Usiyambuka ke lo muntu inceke yenkosi ithatha amanzi ithi lethana amanzi uma isondezwa amanzi ifaka umuntu emanzini ikhuluma nabanye abantu iyaqhubeka iyanikelisa isithi ke nikeni yena lo muntu enithi uyagula uXaba ahamba uphuza lamanzi kodwa akalalele kahle kufanele aphuze uhafu wenkomishi ekseni uhafu wenkomishi emini uhafu wenkomishi ntambama. Uthi mase sukile phambi kwababa ke umqalo wendlela ubaba uthi besethi hayi ngeke lo muntu lona kanti ngilethwa lapha nje ngilethwa kumuntu ongeziwe ukunaka nokunginaka. Pho mina bengeyifakeni iminwe emanzini bese ngiphila na. Lo muntu ufaka iminwe nje emanzini bese ethi ngiphuze amanzi ngizophila ngakho lokho. Uthi ke ubaba wabanenhliziyo elikhuni wayengethembi ukuthi uyophila. Uthi wabuka lamanzi wayesethi awu nawo lamanzi kuthiwa ngwaphuze ekhawu ngekhawu ngcono ngivele ngwaphuze onke. Wayese wathatha lamanzi owathi shaqalazi onke agcwalisisu. Wathi makuyolala ntambama uthi wagula uXaba wagula ngendlela eyisimangaliso waqumba isisu samkhipha isisu uthi kwabe sekuphuma ke isigaxa esasineyintuthwane sinenhlabathi sahlala phansi isigaxa uthi wasibona ngamehlo uthi mayesebuye ezoxoxela umzala wakhe uthi mzala uphume isigaxa esineyintuthwane lezi intuthwane manje isimanga sakhona njengoba iphuma ngemva nje kodwa ziyaphila ziyahamba. Ngakho ngifuna ukubuyela kulo muntu lona ngiyombuza ukuthi ukhethwa kanjani ukuze uzomlandela. Uthi wayesethi umzala wakhe cha lalela ngeke usambona phela manje akulalwe manje uthi kusasa ekseni bese uya kuye. Uthi ekseni wathi makuvukwa uthi wayesemvusa umzala wakhe uthi mzala asihambe sekuyo le ndoda ngihambe ngoyikhetha ukuthi ilandelwa kanjani. Wathi cha linda uzodlula inkonzo zasekuseni bese uyakhona. Yadlula inkonzo zasekuseni wasephuma umdala wenzuku wahlala laphana uthi wayesesondela uXaba uthi wasefika ethi hawu umuntu waNkulunkulu ngithi angizobuza ukuthi ukhethwa kanjani uma ukhethwa ngoba ngisindile. Uthi wayesethi ke cha uzophakamisa isandla nje uthi ngiyayikhetha inkosi esephakameni. Uthi wayesethi ngiyayikhetha inkosi esephakameni. Mase qeda ukuyikhetha usethi ke ubaba mkhulu usethi ke sondela lapha ke ngikubhabhatise noma ngikubeka isandla ngikubusise kwenza umshumayeli khona uzohamba ushumayela kwelamabhaca. Uthi abisephendula insizwa ubaba yathi hayi angifune ukubusiswa mina angifune ukugcotshwa ngibe umshumayeli ngoba mangisuka lapha ngisafuna ukuthi ngoyiphindiselela labantu abangenze lokho. Uthi hayi sondela lapha ngikubusise ube umshumayeli njengamanje. Wathi hayi mina ngiphatha isagila nomkhonto angeke uzwe ungibusise ngibe umshumayeli mina ngisebenzisa nje isagila nomkhonto ngifuna ukuthi ngibabonele abantu ukwenza njani. Kuthiwa nangampela yabisisuka lensizwa kwaXaba yagijima ngejubane yashona eBhambayi yagijima bayimemeza bathi hey weXaba ubheke phi no uthi wayahamba yathi misifika eBhambayi yabuya ngejubane ubuyeza lapha bathi yini bese wenze njani manje Xaba na. Uthi cha bengizizwa ukuthi ngiphila ngempela yini la bantu ngizokwazi ukubashaya.
uthi wabese esethi-ke lalela-ke sondela-ke ngikubusise noma ngabe unjalo uphethe sona isagila leso nomkhonto wena uzoshumayela ngapha kwela mabhaca ngesagila nomkhonto. Angizoqhubeka-ke nayo into ngendlela eyisimangaliso kodwa wagcina enqoba impi enkulu eyisimangaliso ngaleyo sagila nangawo umkhonto. Inkosi ibusise enizweni. Ufile ulandela isizwe nikhuleke esihlalweni esikhulu sasezulwini. Baba uNkulunkulu siyabonga mfundisi uShabango lo waseMelmont emzini waseCilongweni. Ayibonge Nkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu omuhle ukusithanda uba nathi sikhulume ngawe noma sibancane sizokhuluma ke bantwana bakaNkulunkulu ngezindaba ezizwile ebezenzeka izolo ngoba bebekhona izolo basitshelile noma ke kungelula kulaba siyacela basithethelele abasisolayo ukuthi sisholane ukuthi sihamba noNkulunkulu. Abasiyeke nje mabe ngafuni bona noma bengaboni bahlale nokungaboni kwabo. Thina siqhubeke ngoba siyambona uNkulunkulu. Ngolunye usuku bantwana bahle bakaNkulunkulu kunomndoda yakwaMthiya. Ithi le ndoda ngise umfana ngambona uBombela ngamthanda lo muntu ngase ngiyikhethe inkosi esemphambili. Uthi ngolunye usuku ngase ngihamba namakhosazana ka25 siye ePhakameni. Masifike ePhakameni safica uNobelungu. Sase siyakhule ukuthi sicela ukubona uBombela. Uthi wayesiyangena uyasifika. Uthi sathatha isikhathi eside kakhulu sihlele emnyango. Wayesezwakala uBombela ekhuluma endlini ethi obani laba bangifuna ekuseni kangaka. Uthi sase siyasuka emnyango sabona ukuthi siyasolela. Sathi mase simqamamana wayese evele emnyango sesibiza. Sabuya wayesebuza ukuthi sekuyisikhathi singakanani sila emnyango. Uthi sathi bese kwisikhathi eside sifikile. Wayesiyaxolisa uBombela. Uthi ngiyaxolisa kade ngingekho. Bengiseswazini ngiyoshumayela. Bengishiye isithumbo sami nengilozi lisidekile. Lo mntwana ungenela endlini nje ungifice la ngikhona kodwa mina bengingekho. Uthi ade esemzini wakwaDlamini ngiyoshumayela kwabafika bedlala ngenhlabathi yamathuna. Kodwa ke uzohamba wena Mesiya esho le ndoda yakwaMthiya. Uzohamba namfana uzogibela isitimela uye eSwazini.
mawufika beswazini uyolala emzini wentombazane ehluphekayo uyothi mawufika khona bese uyangena umuzi nomuzi ukhulume lezi ndaba zikaNkulunkulu uthi wayisiyahlala lo muntu eshaya uvalo ukuthi uzohamba kanjani beswazini akazi uthi uyogibela isitimela masiphela khona eGolela usuwehla usuhamba emzini yabantu uyozithola umuzi wentombazane ehluphekayo uthi lempela kwase ngakusasa wahamba bayifike eGolela bayisiyahamba waze wawuthola lo muzi wentombazane ehluphekayo walala khona wavuka wahambe engena umuzi nomuzi ekhuluma lezi ndaba zikaNkulunkulu uthi waze wafika kwaDlamini lapha ethi uBhombela wabafica bedlala khona ngenhlabathi yamathuna uthi mayifika khona usiyabatshela ukuthi angithunyiwe inkosi ithi fikile lapha ngelanga elithile yafika ndlala ngenhlabathi yamathuna bathi ke cha sasingadlala sasingcwaba kodwa sambona umuntu wayiqhwabele lapha etsheni wasibuka nje wasebuya yamalala zange sisazihlonipha kanti kwakuBhombela manazana tabate uthi walitshala lelizwi lomuntu kaNkulunkulu wathi wabuya mayisefike ekuphakameni wayesembusisa uBhombela kabongozi ithi indoda kwamthetho ngakusasa kwalelo langa yayisiyakhala indweba wabizwa bonke abantu wayesethe emva kwenkonzo yasekuseni abantu awukhukhule wonke umhlangano uhlangabeza abajadu eTafruthi uthi nempela wehla kanjalo umhlangano wonke uBhombela esele bafika lapha uTathi mayifika amakhehla kwamjadu ewubona umhlangano sofikile uthi asina ayizashayisana ngemhlubulo uthi wasekukhukhula basekubuya-ke sekuziwa emzini kaNkulunkulu uNkulunkulu kanti wayijabule kakhulu ngalolo suku lokhu ebukisa iwashi ubathuma nje lokhu ebukisa isihlakala ehleka yedwa ujabuliswa ukuthi bayeza abajadu uthi wathi kwakusenjalo wayise ethi yonke into alisuthi ayithatha amapiki namafoshela baye ngale eJudiya uthi nempela basebeya hayi eJudiya la nganeno ephakameni uthi mabefika lapha na wayesehamba uyafika abakhombisa uthi batabami mbanini la kunethe lizokhipha la uthi la ngempela wabashiya baqhubeka bamba uthi bamba isikhathi eside balikhiphe itshe base beyobiyucaba baseliphumile itshe wasithi kusela amabili batabanga baphindela futhi baqhubeka bamba laphinde laphume lesibili wase kusaleke likhulu kakhulu leli tshe likhulu kakhulu uthi ayibalwa nalo washo ukuthi likhulu kakhulu wayisethi muva abaphuma basesilungini kusala bakwaZulu base basala bakwaZulu elwana lelitshe uthi laze lahlalo bala wayisethi abanga bakhusaka uthi yize umoya uthi basikhusaka la nyakaza lodwa itshe lodwa emgodini uthi baphinde baqhuba bakhusaka laphuma laphumela ngaphandle wathi balibambe basebelibambe nje uthi balikinqa njalo lelitshe lathi ngasesitolo wayesethi umjadu omunye ekhethela kwamjadu thatha iduku elibovu umjadu ume emgwaqeni wenzele iy'moto kuba zingezinge speed uthi nangempela laginqwa uthi wayezwakala umjadu esesina uthi-ke hawu mjadu wena wakhohlwa umsebenzi enje wenze wokubheka iy'moto uyokwenza njani mangasekho uthi kumjadu yokuyiphi sanikwa wena ezulwini uthi hawu nasezulwini bayakhala mjadu bathi ngihlaleleni manje ikondoda yami ingabuye ekhaya nakhona bayangidinga manje bantwana bantu kaNkulunkulu uthi-ke yileli langa okwathi baseligingqiwe into selingaphesheya ilapho lathi baselibekwe khona uNkulunkulu wayesethi-ke kusukela namhlanje akusokuphinde kuhanjwe-ke isicathulo kulo muzi
uthi yonke imizi kaNkulunkulu yaqala ngalelo langa mhla kufika leli litshe lalikhulu kakhulu ewakhiphe emathathu kangazi ke abathi asingasho ukuthi uHlembe uNkulunkulu bathi sithi ubani ngoba noJesu abazange bavele bethi indodana kaNkulunkulu baqala bamcinga igama elilingana naye kodwa bazi bagcina bebona ingcono kuthiwa indodana kaNkulunkulu namhlanje satsho njalo sithi uNkulunkulu esihamba naye inkosi bosizulayo amen. Ukukholwa kwethu malumkhethu uNyazizulu ngosenkulu akwenele nakho lokho ukuthi kuthiwe Hlembe uNkulunkulu akwenele Hlembe uNkulunkulu woNkulunkulu ukhona umuntu okhuluma naye yonke into esemhlabeni ungathiwa lowo muntu ukhethiwe akhethiwe ucela ukukhuluma wahlala ekudeni uthi watholakala kanjani nokhuthazi hlala ekudeni baba wami omncane ogcina isicelo sobaba ukhuthazile udadewethu udadewabo baba phakathi nendawo tholakala ukahlala ekudeni hlala ekudeni umphathi wokuqala kuleli bandla akekho ngaphambi kwahlala ekudeni hlala ekudeni umphathi wokuqala kwaleli bandla lakithi ekheni bamaNazaretha baba mkhulu wayesebenza ePhakameni egcekeni kwaqhamuka umfana nezinja inja yasibamba ijuba lika baba mkhulu wayesecasuka ubaba mkhulu afika umbamba umfana bathi yabona inja yakhe ijuba lami wamdikizisa wamiya waphuma uShembe wahamba kwasala ubaba mkhulu esewuShembe ke manje enyameni kuphela sihambile lo uNkulunkulu waphuthuma baba wanguzwe phuma waphuthuma wamfuna umfana wamthola umfana wamnikeza ishu walemukela umfana ishu wathi mfana wami cela ungithethelele angivumelekile ukwenza lento engiyenzeka thethelele wathethelela umfana ngoba wayibona imali engasilutho futhi wayengasikwenakele kuphi ngoba uyazi ukuthi umfana uyena oyonile inja yakhe ibamba ijuba wezwa baba mkhulu kuye kwenzeka lokho 2002 yebo wagange ingqele esontweni zayigangile lasele uthingo bafundisi ingilozi ihambile ngedwa kwakuphinde kokwenzeka baba mkhulu izinto zala ekhaya mazenzeka kufanele noma kanjani zigezwe zihlawulwe iqedwe zivalwe inyanga ezulu sifundise konke kusukaphi lokho inyanga ezulu kanti ihlezi stage isihlezi hamba ngaleya nto leya mayiphuma ithi bafundisi ngithola ngilenga la ekuseni hawu baba kwenze njani hayi ngithola ngilenga la ekuseni kwase kuyakhumbuleka njengoba namanje kufanele ukhumbuleke kwase kuyakhumbuleka ukuthi baba mkhulu wahlupheka ePlestat wathatha intambo wathi ayilengise emthini waqhamuka ilanga nenyanga ezulu bafike bayinquma intambo basebethi uyasibona senge ufuna sihamba nawe nje sihamba lapha kude nawe eduze kwakho siyeza emhlabeni ithini esikuthumela emhlabeni mawuyibulala sokuthatha siyokubopha uhlale ejele bese sifika kanjani thina emhlabeni
yathi mashonja inyanga eziwasekekhumbuleka lokho kwalandwa imbuzi kwafike kwathiwa babinyanga izulu ephezulu kwesitezi sicela unqoma intambo ubaba mkhulu ayikhunga ngayo ePlestad siyayinquma ngananti imbuzi ayiphindanga inyanga yezulu yathi nizomthola ngilenga ngoba la sekuthethiwe ixala wasebamba isitimela baba mkhulu wawuza umoya kaShembe ukuthi uShembe wasemoyeni ushonephi wagibela isitimela uthi esendleleni ngesimela mayifike empangeni lathi izwi ungeke uyithole lengilosi uma uhamba ngesitimela wehla waphoseka phakathi esiqiwini adabule esiqiwini ngenta naso ngingahamba namkho 63 61 wadabula phakathi esiqiwini wayophumela emzini kaMgamule usenhla nje phezulu ukwampondo omnye umzumkhulu wakhe usebungweni mayikhamuke ephuma esiqiwini waphuma ogogo lapha bahalalisa uGamleke wayeganiwe wayenabafazi abayishumi kodwa akazathole ngisho entombazane ingane kulaba bafazi abayishumi nje akazathole ngisho entombazane ingane umnikazi wayigcotshiwe uNkulunkulu umnikazi walelizwe mayihalalisa lezalukazi imhlangabeze ubombela lapha ezansi ekhuphuke ephuma esiqiwini yena ubuka ngamehlo uNkulunkulu ubuke emva kwazo lezalukazi ihalalisa nje zimazela ngophi ngoba imazi tshenwa nje imizwa ukuthi loya uNkulunkulu uqhamuka lapha ezansi wasebheka emva kwazo wasebona endlini elalishimane kunamajoke ehlala khona amajoke ilali umuntu oshimileyo engalibuzanga igama lakhe ukuthi kwakubani kodwa la khona waseyibona ingilozi ikhona awu bantu bami angizangeni la ekhaya nangu lo muntu engimfunayo ula ekhaya ngifuna ukwakhala ngaphandle ngincenge azabuye esekini yancengwa kwaMpondo ingilozi ewuShembe uqobo lwakhe wakha lapha iGogovane wahlala khona wayilinda baze baphumelana yabuya yangena kuye wanqamla wabheka emakhosini wafika lapha uma uqhamuka emakhosini phezulu lapha khona ihlaka lapha nasombambangwe bathi abantu beyunwele la emva kwesitolo khona esinye futhi sombambanga yila baba mkhulu apho waqhutha khona unwele waliphosa phansi kwamila lesahlala waphinde emakhosini waliphosa phansi kwamila lesahlala Shembe asiyena uNkulunkulu Shembe uNkulunkulu uNkulunkulu bonke uNkulunkulu bakuthama kuShembe akekho umuntu emhlabeni ongenza into enziwa uShembe senzekile kancane isiphosisi wajabula uNkulunkulu jabulela ukukhulisa izingane zakhe bayamcela ukuthi kungezwa njani njengoba lina nje lisuka lapha alini ungafa abantu imvelo iyahalalisa ngoba yabona uNkulunkulu ephethe induku engasaphethe ubhobo ephethe induku engasagqokile futhi umjini yayisithi imvelo yona uqobola ngoba iyamazi yonke yayisithi bamonile uNkulunkulu koyengivuke thina hlasele ihlaleke imvelo ihlasele wakwayibona imvula ngalesikhathi wakwabona amakhaza ngoJanuwari kodwa ke ngibuzile kuNkulunkulu wami loyisinoka ngibuzile ngoJanuwari phatheke kakhulu ngoJanuwari ngase ngiyabuza ngase ngiyithola impendulo epheleleyo engashodi indawo lithi izwi ngoJanuwari njengoba mse ngithi mina kwagcotshwa wena kwasekwehlikwa ngoJanuwari ngitholile impendulo ngoJanuwari eKenani cha njengombona kunjena wena mfana kaNtombela nina angifuni ukuyikhipha ngaphandle angifuni uqamba manga ngiyikhiphe ngaphandle ngithabafundisi cha umuntu engumfundisi futhi angisiwo umkokothela ungqonjo opheleleyo ongashodi indawo usenza kwenzeka uyabona nina yini lapha enenza le hawu kanjani
nina anizazi ijanihloniphi izinto nikabene le emazweni akini nibanga indawo niyafika lapho niyayitshela ingcolisa umsebenzi kaNkulunkulu umuntu uma enebala enechashaza abantu abangakhulumisani faka umnikelo wakhe esitsheni mhlawumbe ukuqede ngaphambi kokuthi uNkulunkulu olelisa uxolela nabantu bonke mina nginasitha la ungaba isitha sami wena mina nje kodwa nginasitha ngifile way nje N2 no N3 kulekile kodwa mawubhedda uzoshaya hayi mawubhedda uzoshaya futhi ungakhulumi kabi phambi kwami ngoshebe wami kunyazi lesu ngiyakwazi ngakwenza mhla ka3 ngeke ngimtshele ngisho baba hayi ngeke ngimtshele ngisho nani kodwa ngiyakwazi ngakwenza mhla ka3 ungangitshela yonke into kodwa ehlomiseni impi unumber 1 ngoba ngizalwa zikhwaga zodwa unumber 1 mayihlelwe yimi ngeke ukwazi ukuyivimba umuntu ozoyivimba munye ushembe kuphela ngayihlela lapho wawukuphi ngiyihlele njengakazi lapho abantu ngayizona isiphakathi ngahubheni ngabonanga alla abantu bangithanda kangaka shembe bakhuphula amabhuluku abantu ngosengithe ngifuna ukuhlasela ngababhinqa amabheshu kuphela bayiphuca ingane amabheshu ngokuthanda lukashembe bafinqa amabhuluku bawasa phezulu othumela uNkulunkulu hambani ngingcengele uMfundisi uthi kuzoboshwa mina mina ngangijabula fika phezulu entabeni ngafuna nje ukuthi ngincejwa ngoba ngangabona bekhuphuka abantu ushembe uNkulunkulu shembe uNkulunkulu uma esefikile kubaba lapha sebehlangene nesithunywa sakhe wanikelwa ngohlalekudeni wanikelwa ngukhuthazile uyena obekhanda amalambu la ekhaya elayitha amalambu ukhuthazile usewahanjelwa ingqondo esemdala akangangayingane lwase lumhawukela uThixo lwakhipha inkomo ezisihlanu ithole eziwu4 nedune elilodwa lathi ngicela ungithathele yena umukuse ekhaya nalezi inkomo siyabonga usebenze kahle kale kudeni shone imangweni eshawa ngamaNazaretha emqambeni okamangalala esiqanjela wona namanje mayihlala inyanga ezulu ngeke phela uhlala kudeni owathi baba inyanga ezulu baba abantu bazokubulala namhlanje osibanibani imango mumo wabuthi nje niyamazi ngokuthi ubani yena lo enenza kuye lokho niyamazi abangasho mabatengelwe idimoni bayibona sebethanda kakhulu ushembe kanti idimoni libasebenzayo lalela yabona abantu abala abakashembe amen musukhipha noyedwa phakathi kwabo musubone isibindi nje sokukhipha umuntu kulabo abantu noma ngabe umbone enzani-ke musukumkhipha lo muntu lo ngoba kusasa uzobuya kususwela umgodi wokungena wena umuphi umuntu wakuhamba forever la esontweni ukhulumeka lani kabi ngomuntu uma ephumile esontweni ukhuluma kabi ngaye ngoba kuseyisikhashana lokho umsamo wakubo lokubhedayo omdayisayo yena umsulo kodwa umsamo umenza ngabi umsulo yazwezulu siphe inkosi ukukuthanda kweqiniso bese usiphe ukulungisa ukuthi ngalela langa uNkulunkulu uphethe umshito imvelo yahloma yonke namhlanje zahlomile wena wawenza ilanga elilodwa imvelo ikwenze iminyaka ilandelana manje akulume baba asikwazi ukusho kodwa ukhona oseshilo ukuthi wonakala ngalelo langa waphenduka ukujabula emvelweni kwaba yimpi bathi sebemthindile baba nangabe bethe induku hawu baba kafana namthipha bethe induku baba usikaze ukugiya yathi imvelo phe kwabo hawu wawazi ukuthi kodwa ngoma ngabona umuntu othi uhambile entabeni uhamba kanjani umuze entabeni ngoba ulungile lapha uflethe away umuze ungahamba entabeni ematsheni umuze uthuthu uhamba uvuleka umgodi omkhulu umuze uzungene phansi nabantu bonke phakathi
hayi cela Nkosi ukufela esandleni sakho ngazinikela ngifika la ekhaya ngathi mangibona ngezinto engalungile sikuncenga khahlele wenze yonke into noma ungangifaka induku kulungile kodwa ungangivumeli kube khona into embi engiyenzayo mhlambe wami yena ukhona into eyayihlelwe mhlaka 3 kuJuni ngonyaka ophelile uyazi ukuthi yahlaza kanjani lapho yazi mina ngakubona uphume esangweni baba ubaba kuphela lapha owabefaka ingubo emhlophe banele baphume esangweni abafowethu ngiyabazi nevideo yakhona banele baphume esangweni bakhumula inazathe ngokushesha bayifaka emotini necathulo base befaka amasudu ukuze bengabona ngathi bahamba nalo muntu ofanele abanjwe lo fanele abanjwe nje kuze balokhu bangabonakali ngikhona ukazi ungibona mina ngihamba nalezo moto ezingamafeki izolwa ngangiyimisela ukubhubhisa noma yini ephazamisa ubaba angiyitshelile ney'nkathi zami ukuthi layelani into ephazamisa ubaba ibulale noma kuthiwa kanene ayibulawe ngoba bathinta umuntu ongathinto bangisukela futhi akazangiqali umuntu lo muntu uyihlalele nje kodwa kwakhiwa basuke ngasuke aba nebhadi bangilalelisa ividiyo ukuthi bakuzophuma eSwazini bese iziwani kuphi ngathi ngiyabonga Nkosi engizwile ngiyahloma manje Nkosi futhi sesenizwile shembe uzongithanda Kalketho unyazi bezulu sisekingeni bangcwele siyongwaqangwaqeni ukhulunywa ngobhombela la inkunzi ehlabeni zenyamantshobeni kukhulunywa ngomleki kaMadinane zonke izinto zithi mlekeni nathi zombona kukhulunywa ngencineke ekephuza kwezikizi ngoba kwevishani sabo zobuya nodaba kukhulunywa ngenkanankana uma ukuthi ushemba yena uNkulunkulu nanku umbuzo washo kanjani ukuthi sabusa phezu kwemizi yabo abachithekileyo ngoba umusa wakhe uhleli phakathi uma ukuthi ushemba yena uNkulunkulu uhambile lapha wabheka phezulu kwamdedele wathi ngiyobuya ubuyile ukhona empuza libangonyasi yini ledala ukuthi ushembe umengele uNkulunkulu esikhundleni sakhe la efika ahlale khona bafika belungu badabula bafunda asakhuluma ngento yakwa-Israyeli asakhuluma ngento yase-overseas asiyeke yini le angibafunda wakho ngifuna lo ngayigogluma emhlophe ozongichazela ukuthi yini le dala ushembe umengele uNkulunkulu ewumprofethi yabona labo abamkhuluma iBhayibheli lapha kulezi zinto okuthiwa ama-TikTok anoke nimceleke ezinganeno simphuzise itiye ngoba ukhuluma ngento angayazi yini le edala ushembe umengele uNkulunkulu bafika belungu balihlebhulele ilizwe bese kutestopini la yafika ahlale khona bahluleke ukuthinta kunestophu sababa omkhulu ngaphandle banifihlela banitsheni nenifike ekuseni kunestophu sababa omkhulu ayefika ahlale kuso kwakha abelungu ngapha nangapha kodwa sona sithintiwe kwahlezi umprofeti indlamhlathi unyamandala ubaba mkhulu uBhombela uthi efike kithi mangangeni ukhomba phesheya eJazubi eSansavia uthi bantanami etshelwa uthi yabona uagaga ugogo ngamfundisa umdluli uyena osikhulisile nomdluli sobabili
noma singenzekani phakathi kwami kodwa sikhutho wagaga mina naye. Amen. Uthi ngiyabona lapho bantanami leza indawo ikhomba ngomuntu ongakuleza indawo njengoba mhlophe zonke amathempeli namaNazaretha kodwa kukhona abantu abalapha la engokuthi ningabashumayezi ningabancengi okuthiwa ngamaloma bona ngeke baphenduke ngeke bambone uNkulunkulu kodwa leza intaba zombona uNkulunkulu awuhambe uye ngakithi ngiyangimema nje free of charge hamba nje ngakithi ufike ubone la kwakhomba khona ibhombela akumhlophe yini. Amen. Alongama lenkosi. Ithi indoda kamnguni la emazimeleni ithi wafika washumayela baphenduka abantu wasecela isiziba ayi bizandla yandoda nange ngamkhalela lo baba hayi awuhlala inkinga nje sonke nasankinga thina sekholelwa njami futhi ukuthi sonke kahle sankinga nayo thina senkinga sabona ushembe baba babona ushembe uthi ngifuna ubabhadisa abantanami kusho indoda kamnguni le bethi dadodwa kababa umshumela umnguni wami ibithi ekhuluma la eparadise ithi dadodwa kababa umfagumele uthi basebemlinga ukuthi ngempela uyeni uNkulunkulu basemkhombe ezibeni abazi athi akuyini ubuyayo kusona kodwa nasiya isiziba waya khona wafika amapheko esizulu wathi izo lezinduna zathi induna yiso iso lezinduna zathi induna yiso wathi okay lungu osondela nikhona madoda wasondela sondela ukakane madoda kimi losondela namhlanje yasondela yodwa yafike yathi nina nonke nilapha akeniphume ngifuna ukugeza abantwana bami lapha uthi umfonguzanyakazi isiziba zaphuma zonke wonane nisele phumani zaphuma zahlala ngaphandle uyasiyisala inkosi yesiziba ingwenya enkulu yasiyisala wasethi nawe wasele ngiyakubona phuma mntanami yasiphuma yahlala ngaphandle wasengena ubhabhadisa waqeda uqeda ukubhabhadisa wasephani wabheka kulo le ngwenya wasethi mntanami ngibongethi ungihloniphe yamuzwa uNkulunkulu ngibongethi ungihloniphe uphume ezibeni uyabona-ke wena ngifuna ukubeka uphawu ngifuna ukushumayela kona bonke abantu balapha uphawu ngizokubeka lona ngizonquma umsila ngakube namsila igama lakhe yokuqamba lona uzobe uJakobe ukuze abantu babone ukuthi ngifikile kulelizwe uthi umfanguni waphela insukwani kwaphela insukwani waphuma uJakobe wathi uthamele ilanga waphuma uJakobe sengenamsila akayena uNkulunkulu mena uNkulunkulu sothubani alika ligama esidalo uNkulunkulu alibangunyaza yakhula amaNazaretha ngikathi ngisiza ngangilaphe nini njalo ngishinyanga ngiyayikhulela nje ngiphethe ukufa engafuni kulahlwe noma ngehlabani ngeke ngiphethe ukufa kokuthanda unyaza amen waza ngomfa poison waza ukungilapha ushabu mangani uNkulunkulu washo kanjani ubhombela wathi mangilizwe izwi lakho
Nkosi usabe ezweni